yanga kutishima. Ngambwira. Kuri iyi saha uyu munsi najya nkumenyeshe yuko ntakiri umukunzi wawe. Nabonye undi musore unyitaho umereza amafaranga akamake nkuko mbishaka. Ntago ari gafifi nkawe. Ndakumenyesha yuko ibyo ari kwirukana umuntu mu buryo butemewe n'amategeko. Iyo ubona bitagenda neza wari kunsaba ubusobanuro mu magambo, bitakunda kabunsaba mu nyandiko, nta kwisubiraho ukampereza preavis y'iminsi 15 nkaba nagiye gushaka undi mutima nimukiramo, aho kubunga nka roho mbi ugasanga mbaye umutwaro w'abanyarwanda na leta muri rusange. Ndakumenyesha yuko icyifuzo cyawe kitakiriwe. Privacy hari inzu nagukodesheje. Kwa wamaye kibazo mu mutima wawe kandi unyizeza yuko nta wundi muntu uzagituramo. Zirikana yuko ingingo ya 34 igenga amasezerano ivuga yuko amasezerano ahinduka itegeko mu gihe abasezeranye bayemeranyijeho. Ndakumenyesha yuko guhaye amasaha 28 yo kuba wisubiyeho kandi ukameza icyemezo wafashe mu nyandiko bitaba ibyo hagushikiriza inkiko zifitiye ububasha ukanyishura ibyo nagutanzeho byose bikishurwa ku neza cyangwa ku mbaraga za leta. Kamwereke amategeko n'amabwiriza birakurikizwa.